Sudah. Bro, lampas lagi bro, lampas lagi. Begitu tadi aku bilang wah haram. Tarik kita, tarik kita. Lagi muka yang mirip tapi kumis tak sedikit. Pas lagi. Tandai tadi itu, tandai ini. Ada kumisnya dua itu. Itu bro. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Pas mancing, Bupati datang meresmikan ini. Dia lepas bibit ikan supaya kalau mancing banyak lagi didapat. Terima kasih Pak Bupati. Sometimes you need to go take a step. Masih tadi itu, itu yang penting. Oke, mantap.